President William Ruto ni waumania mavithukia alama twaiwe kwa kambise itasia nthi ya Amerika ila sisione cia Middle East nthini wa kau ula uendeye kati wa nthi ya Iran na Amerika yi mwamba na Israel itina wa kuawa kwa mutongoi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Uni itina wa Iran kuvithukia nthi cia ngwatanio ya walavuni kana UAE, Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordan na Bahrain vala President Ruto wenda unenania utwaiwe kumina kau uu nayo Iran iwetakana ndina mwanya wa kunenania na Amerika. Anet Mumo ena mauvo. Kavinda kaka ukati wa Iran na Amerika makwatianie na Israel walika muthenya wa katatu, President William Ruto ni umania vanene nthi ya Iran kuvithukia nthi cia kati wa umiloni wa sua kana Middle East, United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabia, Iraq, Oman, Kuwait, Jordan na Bahrain. Ndini wa utumani wake President Ruto ni waweta mavithukia ani mwiso munene muno kwa muwe wa nthi yonthe aendekethia vethiwe na unenania kati wa Iran, Amerika na Israel kumina ngusanisyo ii. Kavindani kau kitwi cha nthi ya Iran va Kenya, Dr. Ali Golampo ni waikithisia Kenya kana nthi sunde cia uvithukia Kenya nundu wa Amerika ndina kambi na maofisa maita matona uvithukia nthi ya Iran. Ainena na andiki ma mauvo musini wa Ilovi, Ambassador Golampo ni waumania kuvithukiwa kwa Iran ya Amerika na Israel aiweta kiuta kitendo cha wia. Ona ouyovo nthi ya Iran kwisila kwi munene wa usesei Ali Larijani ni yale anananzeke sia kwenda kutoa isia unenania na Amerika. Uyuka itina wa kisese cha movota silikali nthi ya Iran kutangasa kana kuvikia UN nthimbe wa maneli ma Iran na atatuma Amerika ni matiwe ni thayo kumana na ithoko ii. President wa Amerika Donald Trump ni wakania kana ikumbe ange nitona kukusiwa aiwetaka unu tona kuendea kwa kilungu cha siumwa ina kumana na kikuo cha mutongoi munene wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Yu tongoi wa nthi isu woseleilwe ni Ayatollah Ali Reza Arafi na President Masoud Pezeshkian. Nilivotea vilingi wa mauvo Mutongoi TV, nitawa Anet Mumo.